voditelj gostujuće bez domaće ekipe Vladimir Gašper prijavio sljedeći sastav. Kao kapetana Ante Jurića, Patrik Koldugaš, Potrugač, Anton Škimac, Alek Gospodiš, Stjepan Pongrad, Barjaktarić Domislav, Vidaković Domislav i kao pričuve Vladimir Gašper i Željko Milenković. Utakmicu predstavljaju Latvija,
Ide to, ajde. Dobriše, sedam, dobro.
Ajde, pogodi, ajde, to ti može, ajde. Pogodi, ajde. Može zamjena staza. Ajmo Neno, ajde Ive. Ajmo da idemo s toga. Može igra.
Dobre, Jura! Bravo, Žan! Osta! Ej! Još jedan! Hoće, Jura, hoće, ajmo!
Ante Jurić sa 5, Petar Stručna Kunja. Na stazi broj 6, Ivo Slišković sa 544 Stručna Kunja, 2 osvojena strelja. Na stazi broj 7, Željko Milinković sa 567 Stručnih Kunjeva, 2 osvojena strelja na 9 Stručnih Kunjeva. I na stazi broj 8, Nenad Kolundžija sa 562 Stručna Kunja i 2 osvojena strelja.
znam da je bila muka, ali znaš da pri meni. Ne, baš ti dobro igra. Pa nisi čuješ. Pa nismo očekivali baš. Jebote, on je bio crven, jebote ko torba. Sve dok nisam otišao dole se ovade. Evo te gleda žena. Pero gleda te žena na kameru. Možete početi sa zagrijavanjem. Samo, ovo dana staja. Čuje, samo čuje. Drugo možete zagrijanje započinu. Sada broj 5, Dalibor Ozim. Sada broj 6, Perica Babić. Sada broj 7, Stefan Bogat. Na sada broj 8, Radušić Šegene. Vraćamo se zagrijavanje. Možete ostaviti se zagrijavanje.
Zagrijavanje. Ne bi ja znao šta je bilo jučer. Znaš koliko ja imam godina? Više ne interesira. Možete nastaviti sa zagrijavanjem. A jeszcze ich zapewnił jeden Može bi, 100%. Rekao sam mu da jede goma. Možete nastaviti sa zagrijavanjem.
ćemo se zagrijavati. Samo onome, čuješ? Jura. Možda traži zagrijavanjem. Gotovo zagrijavanje. Možete krenuti sa igrom. Bravo, Pero, ajmo! Noće,
Idemo. Ajmo, zdravi. Ajde. Ne bježi od njega.
Može s vami na sada.
Možda staviti s igrom. Ali evo, to je rezultate se dobro.
bravo.
Bravo, Dalibore, bravo, Dalibore. Vamos, Steva, nemoj se prvo. Bravo, Dalibore, bravo. Bravo, Darko, bravo, evo je. Ajde,
Ajde, daj.
Golf igra, nemaju razgovarati. Ovo je razgovarati. Ovo sve
Samo je jedan. Samo je Ajde. Milak tamo.
Stavite
Bravo, Maki. Opet pametno, ajde. Bravo, Marijak. Bravo. Nema veze, ajde. Možda staviti sigro. Tako, malo miran si, ajde. Ajde još jednu, ajde. Ono Maki ide preko, ajde. Opet dobra. Bravo,
Opet dobro!
Bravo, lovi pet, to, ajde, Bravo, Ajmo,
Možete ostaviti sa igrom. Bravo ime.
Može i opet, može i opet. Dobro, otvori malo. Ajmo brzo. Ajmo, Dejane, igra. Ajmo, Dejane, prva, ajde. Ajmo, Dejane, još jedan prelaz, potvrdi to i dobro. Zdravo ime. Thank you.
Kaj ti neko možeš dobiti? Še proći. Ja mene hvališ i njega vrećaš. A ne tebe hvali, ja mislim da tebe njega. Ne, rekao sam pa nema dok mori hvališ da mi sebe. Ajde i ti dobiješ neko. Rekla je Neno da mu kakav slobode. Ja imam za sebi, bude kakav slobode. Šuti, pa nisi dobiš 9. Kad nisu onda sam problem. Da, neću, nemoj se bava čusti. Pravi igrači ruše te na prijedu. Koliko si na šesku? Čovjek se a sad ti on ja počeo šta je tebi glavni